Bol i neprijatnost su reči koje upotrebljavamo da opišemo energetsko stanje unutar svog emocionalnog tela. To energetsko stanje sadrži neintegrisani naboj koji fizički i emocionalno doživljavamo kao neprijatan. Mentalno ga doživljavamo kao pogrešan, loš, neproduktivan, usmeren protiv nas, štetan i neprirodan. Zbog uslovljene mentalne i fizičke percepcije ovog emocionalnog stanja, naša automatska reakcija na njega obično je zasnovana na strahu i samim tim ispunjena otporom. Od trenutka kada dođemo na ovaj svet, primerom nas uče da se plašimo i odupremo bolu i neprijatnosti tako što ćemo ih kontrolisati, ublažiti, odvratiti sebi pažnju od njih, otupeti ih i omamiti. Navode nas da verujemo kako su bol i neprijatnost naš